Kanitha riu yuritie thirikari kurugamia wikina yuri uthiite na mbere na kwihiriria wa Akenya kunyitwo migwate kumana na mirugamo yao iguru rigie maria marathii na mbere bururi-ini. Maugite bururi-ini umite matuku-ini ma nduma ta uria Reverend Charles Danyo uria wari moderator wa kanitha wa PCA aratariria. Mauru maria turaigua uhoro wa andu kunyitwo na kuragwo uhoro ucio ti mwega. Na tondu ni kuri andu matuiragia maundu macio na makanyita andu na mananyita aria mehokeirwo ni ruhonge rwa thirikari ruria rwehokeirwo ni rurute wira nigetha andu makirio kiriro. Maugite uteti wa Kenya ni ukurite na njira nene na ti kihoto andu guthii na mbere na guthagathagio na njira iyo o riria mangitwarwo magoti-ini ta uria moderator Patrick Manthi aratariria. Kwanza nahuzunika sana kusikia kwamba kuna watu wengi wanatekwa nyara bila kujua, wanachukuliwa na wanapotea na baadaye wanapatikana wakiwa wamekufa. Kwa hivyo kama kanisa tunauliza serikali ya kwamba ichukue hiyo nafasi aweza kusimamisha haya mambo. Na riri njuragano cia atumia cithiite na mbere na kwihiriria bururi-ini, atungatiri maugite thirikari iri na uigiririku wa kuhitana na aria maratabania wikina yoyo na makorwo making'etherwo ni guoko kwa watho. Bishop David Munyiri thagana ni muthikabu wa kanitha wa Glory Outreach Assembly. As a church we stand for life and we believe strongly that God gives life and nobody has the power to take away the life that is God given. We therefore want to speak on defense of every human life in this country. Maugite hena bata munene atongoria bururi-ini guthii na mbere na kurimira thayo thutha wa ihuhukanio iria cikoretwo kuo cia giuteti na gutigirira muingi wa bururi ndunagayukanio. Kwa hivyo ni vizuri sisi wote kama Wakenya tushikane na tuhubiri amani. Kama kanisa tunasema, kwa sababu hiyo ndio mahubiri tunahubiri kila wakati, ni amani, amani, amani katika nchi yetu. Ucio tiguo mwicho wa Kenya. Andu othe magiriire guthii na mbere na thayo na haria hangihitana hathondekwo na ihenya o mwena uria igoti ringitua nigetha kugie na thayo. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, ni njitagwo Wero wa Mwangi.